Kwa majina ni Bitondo Rachel. Niko mwinjilisti mzungukaji. Naingia kanisa ya 5e Selpa Umoja Panzi. Na tuna ujumbe yenye tuko tunatembea nayo yenye Mungu alitupatia, na nitataka unipe masikio sana. Teme yetu ni kutengeneza njia, kutengeneza. Habari ya kutengeneza. Huwezi tengeneza vyenye bilishatengenezewa. Vyenye vitatengenezewa ni vyenye vilikuwa vimeharibika, ndio vinaweza tena vitengenezewe. Vyenye vitatengenezewa ni vyenye viko ndani buchafu. Inalomba kutengeneza, kutosha ile buchafu mwele njia, ili kwamba njia ionekane. Vyenye vitatengenezewa ni vile vyenye vilipengamaka. Hasa vinahitajika vitengenezewe ili virudie kumustari. Amen. Ambia aliye karibu yako aseme kutengeneza njia. Na leo ujumbe nakuya kwenu ni kutengeneza roho zetu. Kila mtu atatengeneza njia yake. Na ukiacha njia yako uchafu, jua ni mtego ambao umejitilia mwenyewe. Iko kama vile shindano yenye unaweza jitilia mkiato yenye utavala. Asa neno kutengeneza njoo ujumbe ya leo. Karibu msomaji, nitataka msomaji mzuri kabisa. Tunaingia mwinjili ya Mathayo. Tusikie mwinjilisi Mathayo. Habari gani ziko pale za Yesu Kristo. Mathayo sura 3. Mathayo mstari wake wa 3. Mathayo sura 3 mstari wake wa 3. Tunaruka mstari wa 2. Asante. Mathayo sura 3 mstari wa 3, tunarudia ku mstari wa 2. Na tusome katika jina la Yesu Kristo. Amen. Huyu Yohane ndiye yule ambaye nabii Isaya alinena juu yake aliposema, sauti ya mtu anayeita jangwani, sauti ya mtu anayeita jangwani, mtayarishieni Bwana njia yake, tayarishieni Bwana njia yake. Nyosheni barabara zake, nyosheni barabara zake. Mstari wa 2. Tubuni, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Amina. Amina. Swahili Zanzibar tumsikie. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Mathayo sura 3 mstari wa 3. Kwa sababu hiyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema. Kwa sababu hiyo yeye ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, sauti ya mtu aliaye nyikani, leo iko inalia mu Philadelphia, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Mstari wa 2 nasema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Haiko mbali na sie tena. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Yawezekana uko na waza ingali mbali, lakini imekaribia. Iko inakuya, inasogea. Kunako kucha, mwanadamu anapiga hatua, anaongeza siku. Jinsi tuko tuna avance, jinsi ufalme ya mbinguni nayo iko ina avance. Manake tutakutanana nayo. Kuna nafasi tutaenda, tutakutanana na hii ufalme wa mbingu. Sirse, tutengeneze, tutubu. Asifiwe Yesu. Ni sauti ya mtu aliye katika jangwa, alilia Yohana. Leo ni Rachel analalamika, analia ili kwamba aliye na sikio asikie neno ambalo Roho anataka kuongea na mtu mmoja hapa siku ya leo. Aseme njia itengenezwe. Isaya
14:3-5. Tusikie habari ziko pale. Tunasoma katika jina la Yesu, kitabu ya Isaya 43 inasema hivi: sikiliza, ni sauti ya mtu aliaye. Sikiliza wewe ambaye uliye na sikio, sikiliza. Itengenezeni nyikani njia ya Bwana. Itengenezeni nyikani njia ya Bwana. Nyosheni jangwani njia kuu. Nyosheni jangwani njia ya Bwana. Kwa Mungu wetu. Kwa Mungu wetu. Kila bonde sikia. Litainua. Kila bonde litainuliwa. Liinuliwe. Na kila mlima. Na kilima kitashushwa. Palipotoka patakuwa pamenyoka. Kwenye palikuwa panapotoka patakuwa pananyoroka. Na paliporuzwa, pale ambapo paliparuzwa, palichubuka, patasafishwa. Patakuwa pamesafishwa. Na utukufu wa Bwana utafunuliwa. Na wote wenye mwili watauona. Acha nikwambie, utukufu wa Bwana utafunuliwa. Ni wakati milima yote ilishashushwa, mabonde ilishainuliwa, imejazwa. Kwenye palikuwa panapengama muimani yako, mubukristu yako, kuna mahali ambako lipengukia, na wanasema munichukulie mwaibu dhaifu yangu. Unasema basi Mungu naye ni mtu. Nani alikwambia kama Mungu ni mtu? Mungu naye ataelewa. Batoto wanilagie tu njala na niko na jinsi mimi naweza pata, hata ni zambi, lakini Mungu naye hataelewa. Ndo nibakie tu hivi na niko na mimi naweza fanya ndo nipate, hata niko kinyume ya Mungu, Mungu naye atakomprendre. Nani alikwambia kama Mungu ataelewa mumazaifu yako? Nani alikwambia kama wewe utaelewesha Mungu muzambi zenye uko unafanya? Ndiyo utaambia wenzako wakuchukulie, ni banadamu, lakini jua kila mtu ana mzigo wake. Basi unataka nani akuchukulie? Mama umoja anasema nilisha concevoir na hivi nakuwa na aka kamimba, presida unichukulie hii siku mimi sijiweze. Nikuulize mama, mimba ni baraka wala mimba ni laana? Mungu alifanya mbaya hivi kwamba wewe uchukue ujauzito, hujahesabia bangapi benye ni bamarie sawa weye, lakini hata kichezo hayakisikiaka. Lakini kwa nini mimba ikuwe sababu ya kuacha huduma? Atusaidie Yesu. Unichukulie siku biko ananifukuzia batoto kwa masomo. Sitakuwa naingia mu repetition au sitaonekana mu mapambazuko. Munichukulie sababu ya hii udhaifu fulani. Nani alikwambia yeye atakuchukulia? Hana yake mzigo. Utaelewesha mwanadamu akuelewe, lakini sijue kama utaelewesha Mungu juu ya ile sababu uliyo nayo. Anasema, ananiambia nikwambie hivi, kila bonde yenye iko maisha yako ya kiroho, naongea habari za kiroho, labda hii andiko unaijua, modele nyingine nitaitoa sawa kisi roho amenijalia neema kuitoa hapa kwenu, sababu yeye anawajua, mimi si wajue. Yeye anajua maisha ya ndani, anakujua pia kisi ulivyo. Anasema hivi, kila bonde lijazwe, milima na kilima bishushu. Inamaanisha ya kwamba kuna watu ambao muimani zao muna milima ambao wamesimama, na mtu mmoja na kilima ya ukabila, na anasema huyu ni wa kilima gani? Ametoka wapi? Huyu ni nani? Mbona haiko wa kilima yetu? We ambaye uko na ile kilima, ile ndio inasimamaka mbele yako. Ukiona mtu ilifaa ujue ni wa kilima gani. Na mimi napia kukutangazia ya kwamba waenda mbingu wote ni wa kilima, walitoka kukilima ya Golgotha. Sasa ile ingine milima yenye wewe unajuaka nene, napia kukwambia hivi, sote tuko ba mlima ya Golgotha. Sisi wewe
Kuna mtu hapa na kilima ya kiburi ya uzima, anajizania sana, anajivunaka sana, sijui nivo gani iko hako, anajizania yeye ndo msomi zaidi ya wengine. Ni kilima kinasimama, anasema siwezi kula tena na huyu, siwezi ongea tena na huyu, huyu haiko wa nivo yangu. Nakwambia andiko na neno ujumbe elewe, na kwambia hivi, ile mlima ya kiburi ya uzima yenye nasimama ndani yako, iko ndani kwa macho ya nje labda tuione, lakini kwa macho ya roho iko ndani, nayo ilisimama ndani yako. Hufanyi dhambi zingine zozote, lakini unayala dharau. Unaangalia wenzako huko na waona saa wafaa, huko naona saa wendo nafaa, wakati neno linasema kila mtu aone mwenzake kuwa bora, lakini wewe kwako huoni mwenzako kuwa bora, lakini huko na msara. Shangana mwanaume ameoa mke wake mwenyewe, alimchumbia bakafanya ndoa, haikukuwa ndoa ya manyoka nyoka, ilikuwa ndoa ilibarikiwa, lakini shangana mwanaume haezi taka atembee na mke wake ndani ya mwanaume. Mnazarau sana, anza kumwangalia na sema huyu hafaa. Andiko na ujumbe ya leo inakia kukwambia papa, ile mlima ya mazarau, ile mlima ya kiburi ya uzima yenye nasimama ndani yako, ujumbe ya leo inakuja kukwambia uliye na sikio, ile mlima ishuki. Isiposhuka mbingu za Baba hautaingia. Haijalishi una karama gani, haijalishi una kipawa gani. Acha nirudie nikwambie, wenye makarama mara wanajaa kiburi ya uzima. Lakini nikwambie hivi, wale wenye watarudilia kumlango. Yesu anapana mfano ya mabikira 10. Sikia, bote balikuwa mabikira. Sikia, kama balivala uniform, bote balitoka biko uniform kwenda kumlaki Bwana wao. Haikukuwa siri, batu yote balibaona, balijua ni mabikira 10 bale banenda kumlaki bwana harusi. Sikia, bote balikuwa na matala kumikono. Sisaji kuibeba kumikono, bote balikuwa nayo kumikono. Kama kukichwa ndo balibeba zile tala, bote balikuwa nazo. Kisi balikuwa 10 na tala zilikuwa 10. Hakuna walikuwa na tala 2, kila mtu alikuwa na tala hii moja. Balifanana nje, lakini kumbe ndani kuko siri. Atusaidie Yesu. Angalisho, usikuwa mbale batano wapumbafu. Haijalishi una tala, kama haina mafuta iwezi waka. Tukienda kununua tala, inakuyaka ndani mko lutambi, lakini ndani ya mku yake petroli. Asa usikwetu na kiburi, juko na tala ulienda iuza na mwingine akaiuza. Siri ya tala kuwaka, inabidi ile lutambi likuya ndani iko, lakini kukue petroli. Hata kama lutambi inaweza kuwa, kama hakuna petroli ile tala haitawaka. Asa kuna mwingine kuna kiburi ya kipawa. Ujumbe ameniambia niambie wenye vipawa musikie, musikie wenye vipawa. Tano ikarudilia kumlango, Yesu akawaambia, ondokeni kwangu sikuwajua. Pamoja na matala viko nayo, lakini anawaambia toki, sikuwajua. Itakuwa ole, itakuwa ole. We mwenye kilima ya karama ndo naweka mbele, afina kufanya kiburi. Zambi unazo, ulilalo na ruka asubuhi unakiona tuimbia, ulilala sijue mumanganda, sijue ulikunywa pombe ukasema hakuna mwenye kwa ananiona, lakini asubuhi utakuya unafanya huduma yote yenye unafanyaka na unasema hawanijue na hawakuniona. Anaye macho sawa alikuona na anakuona. Mabonde ziko muimani yako, mabonde ziko za unafiki. Leo unafiki inachezea mbenye wanajita ba Kristo. Unafiki itabeba basi ya wengi jena. Hauzini tena, haulewake tena, haulogake tena, haupiganake, hauchambanake, lakini unafiki. Amesema hivi, kila bonde lijazwe. Pali popotoka, pale kwenye unapengukia, pale kwenye unapengukia. Anasema hivi, pasawazisho, rudia,
rudia. Mwana mpotevu aliitika kurudia, aliitika. Acha nikwambie leo, shetani anapatia wanadamu werevu ya kufanya dhambi. Sumu na werevu ya dhambi. Unasema bibi yangu anionake, ndio hakuonake na ajue vya kwangu. Bibi anasema hivi, Bwana anionake na ajue. Ni sisteme ya kuficha miana. Shangana watoto wako wanasema leo watajere wazazi. Mimi naenda ni mjere. Bibi na nasema mimi naenda ni jere ule bwana nda mjere kisha mimi namtoka mu. Bwana na nasema ndakuwa na jere mwanamke hata yuaje mimi nafanya. Acha ni mjere hivi kisha ndamtoka mu hivi. Shangana Mkristo yuko na kia jere mchungaji wake. Anakuja mbele ya mchungaji, mimi anasema mimi naenda mjere. Yenyewe kwa namwambia yeye peke hana uhakika, anajua niko nasema bongo. Ije niko naonesha mbele yake, hata nijifanyishe hivi mkanisa ili kwamba banione kama na mimi niko Mkristo. Rafiki yangu, hata tusikuone yatosha mbingu zikuone. Ujue kama banadamu hawakuone, Mungu yuko anakuona. Atusaidie Yesu. Dhambi za ufichi zitapepa basi wengi shena. Wakati unafanya dhambi, shetani anakupa werevu ya kufanya dhambi, unafichama, unajifichika. Mchawi wa miaka, hutaki kutengeneza, hutaki kuacha uchawi. Uliza waliokutangulia wale uchawi walienda nayo wapi? Faida gani walipata mwele uchawi? Ndo wengine banalala woko na ruka kumanjanja, ushangali hata wewe peke haujishangali binyuko hamo bilishapita na wakati. Buma bwivu buma chuki buma fitina bimepita na wakati. Hii ujumbe ni kila mtu ajikamatie na uanze ujiulize, depuis niko mwa hii distraction nilishapata nini na mwisho yangu itakuwa wapi? Nitareklite nini kule mwisho ya hii kazi yenye niko nafanya? Hii kazi yenye ninafanya kwa nguvu hivi, hii kazi yenye niko najifichika mwayo, lakini ninakazana mwayo, ni bumapwazo bimepita na wakati. Acha nikwambie, kufanya dhambi ilishakuwa demode. Wenye wanasirimuka ni wenye wanajazwa Roho Mtakatifu, hawafanyi dhambi tena. Paraksida akianguka iko haraka kusimama, iko haraka kutengeneza. Acha nikwambie, hata kama dhambi zenye uko nazo ulisha kuziacha, lakini haukuzitengeneza, ziko zinakungoya pale ziko pale. Mimi silifanyie tena, nilikuwa navifanya mbele, lakini eske ulitengenezaka? Asa injili neno inataka kukwambia ujumbe tengeneza. Mungu anamtuma nabii Isaya, uende umwambie Ezekia atengeneze mambo ya nyumba yake. Uko nanisikia, uko hapa, neno inakia kukwambia tengeneza mambo ya roho yako, mambo ya maisha yako, tengeneza. Ajuaye kesho ni Mungu. Asifiwe Yesu. Amen. Neno kutengeneza njia, tosha uchafu ndani ya njia. Acha nikwambie, Yesu anajiweka kumtandao, anajibiblia, anasema hivi, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hamutaingia uchafu ya aina yote. Usijivunie miaka ya ubatizo, usijivunie miaka ya huduma, usijivunie hayo. Mpagani mwalizaliwa mzambi, anakufa mzambi maisha yake yote. Yesu hata mwambiaka ondoka sikujua. Jule njia yake iko tu wazi, yeye anaenda na anaendelea, anatumikia kuzimu, anajua kwa dunia ni wa shetani, na sasa atakufa hata tafutia mlango ya mbingu, ataenda kule. Asa bale bavuguvugu benye Yohana wa Ufunuo iko anasema, wavuguvugu siku ile Bwana atafanya nini? Bwana atawatapika kutoka katika kinywa chake. Fanya angalisho, usitapikwe. Fanya angalisho, tena angalisho. Ni sauti na kuyalia Philadelphia, aliye na sikio afanye angalisho, usitapikwe. Angalia vitapikio kisi binafananaka. Angalisho,
Anasema hivi, ni heri ungekuwa moto wala baridi. Sasa we katikati, kwa Mungu hakuna bianetre. Au uko plus au uko mwe. Atusaidie Yesu. Miaka ya ubatizo isikudanganye. Huduma uko nafanya leo isikudanganye. Fanya kontrole ya maisha yako pamoja na huduma. Jikontrole, jipime, jisikilize. Nikingali na Mungu wala sinaye tena. Alishanitoka, nilishamwacha, wala tungali hatua kwa hatua naye. Aseme siku moja bazazi banazala mtoto wabo mmoja. Shangaa na bazazi banatembea na mtoto wabo, banaenda kwenye balienda biko muhekalu kule, banamaliza bibili babeba pale. Bale bazazi banatoka banaenda. Naye ni Maria na Yusufu. Wakati biko banatembea, sijui walikuwa banaongea nini bibi na bwana. Balikuya batatu biko na bebe umoya, mtoto umoya. Lakini shangaa na bazazi katika hali ya kutembea kwao wanaanza kurudia. Kumbe labda huyu umoya iko na waza huyu ndo anakamata mtoto kumkono, na mwingine naye iko na waza huyu ndo anakamata mtoto kumkono. Kumbe baliacha mtoto Yesu zamani bila wakujua, na balitembea. Sijui walikuwa wanazungumza nini. Walipofika kwenye walifika wakajiretrouve haba na mtoto. Mwanaume anauliza bibi, mtoto yuko wapi? Bibi nana anambia bwana, mbona wenzo ulikuwa unamkamata kuniwaza wenzo unakata kumkono? Bwana nana anasema hapa, nilichoka wenzo mama, labda wendo unambeba kumgongo, labda wendo unamkamata kumkono. Bakajikuta haba na mtoto. Balifanya nini? Haikubidi baendelee, ilibidi barudie, baende batafute. Sikia, Roho anasema hivi, geuka, rudia, kumbuka wapi ulipo achia upendo wako wa kwanza. Kumbuka wapi ulimuacha. Kumbuka, simama, jiulize, ningali naye wala sina? Niko natembea naye wala mimi naanza enda mimi peke nikipaho watu ndoke kinaanza kanibeba wala ningali naye? Eske Roho Mtakatifu iko wala haiko? Baadhi ya wengi hapa wamebatizwa kwa maji mengi, lakini ubatizo ya Roho Mtakatifu hawajabatizwa na Roho Mtakatifu. Sikia ubatizo. Jililie wepeke miaka ya ubatizo, miaka ya mautuma uko nayo. Roho iko wala haiko, alishaingia wala hayaingia, iko na nafasi wala hana nafasi. Unamjua kweli, hauyamsikia, labda unamusikilia kwa wengine, labda unamuonea kwa wengine. Taka sana, iko sadeni Mkristo wa kwenda mbingu, Mpentekoste. Imani tumeipokea, imani ambayo tuko tunainyonya ni imani ya Kipentekoste. Hasa ukibakia vile, rafiki yangu, bila ujazo wa Roho, mbingu hutaenda. Wanafunzi wanalia, wanamwambia baba, mbona unaenda? Unatuacha mayatima. Yesu anamwambia hivi, naenda kwa baba ili nimuombe atume Roho Mtakatifu. Huyu ndiye atakayeongoza kwenye kweli yote. Amen. Kwenye kweli yote. Unashindwa kuishi maisha ya kweli ni sababu Roho iko hajafika, hajaingia. Ijapokuwa wamemtuma tayari, wamemtuma. Iko hapa, lakini wewe miaka ya huduma, miaka ya unaingia mkanisa, wewe unajitahidi. Leo utubu, kesho naanguka. Unajitengeneza sahi, kesho tena wewe peko na bibomola. Unajijenga sahi, saa nyingine tena wewe peko na biaribisha. Ni sababu huna nguvu. Roho Mtakatifu haiko. Tafuta sauti nzuri uko na sikudanganya. Hata zile sauti za kuzimu liko nazo. Bila nisikudanganye. Kama vipawa, kama makarama.
Nisikutie kiburi. Milima ishuke, milima yote ishuke, milima zambi za aina yoyote zile, zote Roho anasema milima yote, milima isikie mtetemeko, isikie uwezo wa Roho Mtakatifu. Milima ya dhambi, milima ya tabia za asili, milima yote ishuke, mabonde ijazwe. Ile kiburi ya uzime itakubeba jana, ile kujimimi, kujisania, kujiona bora kuliko wengine itakuporomosha usipotubu. Ile uchoyo itakuporomosha, ile chuki usipotubu, ile fitina, ile mateto, masengenyo, uongo, wizi wa chakumi tusiseme. Pale sasa kipawa kinanguruma, lakini shangala kwa kinanguruma mumwizi. Hange usikwe kilalo, kataa kwa kilalo, katala. Mwambie Bwana, kama uliniita, kama umenichagua, usinimake kumbingu. Ile ni ombi ya Rasheli. Mungu, usinimake kumbingu. Kama unaweza nima vingine vyako vyote, usinimake mbingu. Kipawa kisikudanganye, kipawa kisikudanganye. Kia Mungu kinaweza toka, shetani na pirate yake kinaingia, kinatumika vile, lakini akitoke kwa Mungu hakiko koneka, hakina connection Roho Mtakatifu, lakini kiko connecte. Mwaianga, acha nikwambie, mwaianga mko masauti za mingi. Kuna sababu ya kusikia tu sauti. Ndio nasema nimesikia sauti ya Mungu. Tafuta ujue sauti ya nani umesikia. Wakati shetani amefanya vita mbinguni, acha nikwambie hivi, alipoangaje vita alishindwa, na wakati alishindwa walimtupa. Wakati walimtupa hakuanguka hapa kwa hii udongo, akabakilia mwanga. Yeye ndio Bwana wa anga. Asa mwaianga na Mungu zingine ma connection tunazivunja katika jina la Yesu Kristo. Yawezekana. Angalia kipawa gani kinatumika ndani yako. Kiko connecte. Mroho gani? Kile kipawa chako ndio kinakufanya kiburi. Ndio uko nafanya dhambi na kinatumika. Kinapasha tumika na ulifanya dhambi. Juu connection yake labda iko mwaile anga. Labda ni kwa wana wa anga. Hatujue kama ni Roho Mtakatifu. Hangoye dhambi, havumilie dhambi. Mtu mwenye iko na kipawa, iko na karama za Mungu, ni mtu mwenye anajisikiliza, ni mtu mwenye anajipimaka yepeke, iko anajipeze ningali na Mungu. Tokea nilamka asubuhi, niliongea na nani? Nini niliongea? Maneno gani nilisema kwa hii kinywa yangu mimi? Nilifanya nini mchana mzima nilitembea? Kwenye iko yepeke, ile sena fikaka, anaanza kujitafuta, wapi ndo naweza kwa nilichukua? Wapi ndo kwa mimi naweza kwa nilikosea? Kama alikuwa na nguvu za Mungu, mara naweza sikia zinapunguka. Zikipunguka najiuliza, nilifanya nini ndio nisikie upungufu fulani iko mumie? Lakini maisha yako yote ulisheka hata ya kawaida. Ukifanya dhambi ni kawaida. Utasogelea meza ya Bwana na ulifanya dhambi. Utasogelea watumishi ya Mungu bila boga, bila haya, kuliko basogelee kwa matengenezo. Unabasogelea kwa unafiki, niende nione kama atanijua. Eske kwa polisi wako? Marko sura 10, tufunge ujumbe. Marko sura 10 mstari wa 47 mpaka 52. Marko sura 47 hadi 52. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Aliposikia kwamba ni Yesu wa Nazareti, aliposikia ya kwamba ni Yesu wa Nazareti aliyekuwa anapita mahali hapo, aliyekuwa amepita mahali hapo, alianza kupaza sauti, akaanza kupaza sauti, Yesu, Yesu, mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, nihurumie, nihurumie. Watu wengi walimkemea, watu wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini yeye akazidi kupaza sauti, mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, nihurumie, nihurumie. Yesu alisimama, Yesu akasimama, akasema, akasema, mwiteni. mwiteni. Basi
Basi wakamwita huyo kipofu, wakamwambia jipe moyo, simama, anakuita. Naye akatupilia mbali vazi lake. Sikia, kipofu mwenye haoni, wakati walimwita wanamwambia jipe moyo, anakuita, simama, akasimama. Ya kwanza alifanya, hakukimbia, hakukuwa press, akavua koti, akaangusha koti, kisha naye akatupilia mbali vazi lake, akaruka juu, akamwendea Yesu. Alishatupa mbali vazi yake, ndo akaruka, akasikia kwa mwepesi tu. Alishafanya nini? Alishatupa vazi yake. Lakini ile vazi mbona ungai nayo wewe? Mbona uko na ile vazi mpaka saa hii? Ulifasa mloka ingia mu Yordani, ulitoka mule ulikamata vazi yako, na wengine waliingia nayo mule na wakatoka nayo mule. Lakini sikia, kipofu yeye akatupa vazi mbali naye, kisha akakimbia, akaruka, ndo akamfuata Yesu. Ikakuwa Yesu akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Huyo kipofu akamwambia, sikia jibu ya kipofu, akamwambia Yesu hivi, Mwalimu, naomba nipate kuona. Yesu akamwambia nini? Nenda, imani yako imekuponya. Mara huyo kipofu akaweza kuona, akamfuata Yesu njiani. Hakudevie, hakurudia tena pembeni ya njia. Sikia, kipofu miaka yote walikuwa wanamuleta, hakuna siku walimutiaka njia. Kipofu alikuwaka pembeni ya njia. Swali kwako, neno nakuuliza hivi, ungali pembeni ya njia? Miaka yote yawezekana ndugu zake walifaidika kwa ile ulema. Hata nikwambia, hakuna ulema ya mzuri, lakini ulema ya macho ni ulema ya mubaya zaidi ya ulema yote. Atusaidie Yesu. Pale kwenye walikuwa wanamuleta, banamutia pembeni ya njia. Miaka yote maisha yake ilikuwa ya kulomba, lakini pamoja na kulomba alikuwa pembeni ya njia. Kila kenye batamupa, kikuwe kizuri kikuwe kibaya, kenye atasikia tukiliingia kumkono anaweka mwa ile koti. Kuna Mkristo hapa mwenye kila kitu anakiona ni kawaida, hajue vya Kikristo, anaweza jua kutenganisha vya kipagani na vya Kikristo. Hii mtindo ikikuya, hata kama ni ya mapagani, naye anaingia mwayo. Sasa huyu mwenye atakuya na kachupa kasapili, atamutia kwa kumkono, yeye anaweka mkoti. Huyu anakuya na chupa ya jia fursa na au jimo ya tu yenye unajua sikre moya, anamupa, anatia mfuko. Mwingine atakuya na pombe Primus, anamupa, anatia mule. Huyu anakuya akileta hata vitapikiwa vilifunga muambalaje, anavileta, anamupa vyote. Yeye ni kukamata. Na wendo kisi ulivyo, uchafu yote unachanga. Sai uko unavala kaskete ingine, ukitoka humu magharibi unakuwa mwingine, usiku unakuwa mwingine, ukienda msafari unakuwa mwingine. Kwenye batu ba kanisa abiko unaangalia hakuna mwana kujua, unakuwa mwingine. Bali kutuma wende uza hata vitu vya kanisa, bana kutumainia, bana kutuma wende uuze vitu ya kanisa. Me ile saa tunatoka kumwenye alikupa ile franka mubiro, unakuwa
mtu mwengine. Unaweza penda ukate na kizi mpaka mubile vitu vya kanisa, lakini wanakuaminia. Atusaidie Yesu. Amen. Yenye vitakubeba jehanamu haiko vile vizambi vyenye ungali na yoka senjo vya kabambi. Acha nikwambie mzambi hamuna ya kabambi na hamuna ya kidogo. Zambi ni zambi, yote itabeba jehanamu. Anasema milima yote ishushwe, yote hakusema moyo baki na simama. Yote ishushwe na mabonde zijazwe, na palipo penguka panyoroshwe, palipo paruzwa nako pasawazishwe. Ujumbe nakuya kutaka usawazishe. Tengeneza mambo ya nyumba yako. Ezekia angekuwa muyuwai, alete buyuwai juminjo mfalme, juminjo. Isaya aliendaka cheko ingemuangusha, kufa angekufa, lakini sababu alisikia ujumbe, andiko inasema Isaya alimpa mesaje na akatoka na akaenda. Ezekia akageukia ukuta. Nitataka mtu mmoja ambaye atageukia ukuta kwa hii dakika. Ingia katika ukuta ya roho yako, geuka, anza kujiuliza ili ufanye matengenezo iliyo kamili. Hivi neno ujumbe kwenaanguka, uko najipata, hata ukwe na moyo mgumu, lakini ulishaona wapi ndo kwenye unapengukia, ulishaona wapi ndo kuko shimo muimani yako, ulishaona wapi ndo kuko milima yenye lishasimama. Bamingi umu milima yenye nabasimamia ni wizi ya indizi. Chakumi hatuito waki, chakumi tunailipaka. Sadaka zingine zote tunatowaka, lakini chakumi tunailipaka. Iko sadeni tunailipaka. Asa mtu haezi kia kunilipisha mie Rashele deni na sina deni yake. Kama tutazilipa, kama Mungu anaweza tulombazo, ni sababu anajua benyali tupatia. Kubile benyali tupatia kuko pare yake. Asa shetani anatuleta mo bujanja, na ya Mungu tunakula na yetu tunakula. Edae kale kamoya ka Mungu ndoke tunaanza ona kabutamu sana kushinda hii kenda yetu. Kama uko wa ile haji, kama mlime mesimama ya bwizi, mbingu hakutaingia ba mwizi. Rafiki yangu, mbingu hakutaingia ba mwizi. Funuo wa Yohana iko naongea 21:27 nafikiri pale. Anasema na ndani ya mji huu hamutaingia chochote. Haijalishi wendo nani, haijalishi ni Rashele ndo nani, chochote kilicho kinyonge hakitaingia. Unaishi maisha ya bongo sana na uko na zarau, unasema haka bongo tu. Nakwambia ni mlango ya jehanamu. Usipoacha, usipotubu na kuacha, hata bongo itakubeba jehanamu. Hata ile bwizi ya NDCM itakubeba jehanamu. Ile mateto na masengeno, ile chuki na kuwaka kuroho yako we, ile fitine na kuwaka muweye, itakupeleka jehanamu. Ujumbe na kia kukwambia hivi, tengeneza. Huyu mwenzetu alikuwa kipofu, lakini hakukuwa kiziwi. Uko hapa, hauko kiziwi, uko nasikia. Ni sauti ya mtu inakia liya Philadelphia. Uko nasikia hii sauti, utasema ukusikia ka. Inakia kukwambia tengeneza mambo ya roho yako, tengeneza maisha yako. Mungu na zambi vitu mbili vipatane. Usikie toka mbale mapumbafu. Huyu baba alisikia Yesu kwa napita Yeriko. Kilichomsaidia haikukuwa macho, kenye kilimsaidia ilikuwa ni masikio. Hakukuwa bubu, akalalamika wakati alisikia ile fule ya watu inakuya, kelele zinakuya. Yawezekana aliuliza juu ye hana macho, banamwambia ye ule mwanaume anakuya sasa. Huyu yeye akakimbia akaanza kulalamika pale pembeni ya njia. Miaka aliishi pembeni ya njia. Utuma yenyeko pembeni ya njia haifai. Hata nikwambie, Ukristo ya pembeni ya njia haifai. Wana majina ya kuwa hai, lakini tayari wamekufa. Ni masikelete vifaa ndo zenye ziko zinatembea leo. Za mingi zimekufa, lakini kungali neema, sababu tuna mwanaume aliyefufuka siku 3 kaburini, akafufuka, iko hai. Andiko linaniambia amekaa kuume kwa Baba, ana kazi mbili, iko naombea
kanisa iko ananiombea na iko anakuombea, yana uwezo ya kufufua. Sikia, alimuita Lazaro. Lazaro wa siku 4 kaburini, lakini alisikia sauti ya mwanaume ikamuita Lazaro, njoo. Lazaro wa siku 4 kaburini. Sijue wewe uko mkaburi wala uko mkanisa. Si uko mkanisa wewe? Si uko nasikia kama Lazaro wa siku 4 kaburini alisikia? Pourquoi pas mimi na wewe tusisikie? Pourquoi pas tusibadilike? Tutaishi mbuchafu mpaka wakati gani? Tutajidanganya sema tuko ba Kristo ijapokuwa mbingu hazitujue. Sasa jina yenye tunakujua kama Mungu, labda hivyo ndio jina yenye mbingu inakujua Mungu. Tunaweza kuona wa nguvu humu sana, wendo wa kiroho.